mirip gadenji sing lah kadang jelemonene yo bangke cai lagi kian kening ne ya bonang ji nak teniki kan ji men jak dulu liane ji lu sarang tiga Gusti sarang tiga yang siap nggih kan tapi mataken Baseng wau kedriki dijak ngaud klewang aman ngawak-ngawak ada bentar-bentar di tiang matun napi-napi jelema lu aja ke dulu ya nak banyar cinatat nak garang jelemonene jaya saktina bangke nak kengken sing bahanya ini ampunang Gusti ampunang ngamuk nang dakoneng ya nak kengken nih pangsen ganti liwat perangken aja na yun yun na batot makur kena jini yin marikosa yan sa jelemon to jadi dulu alon-alon yin makur na ngalin yin sane merokosotnya ida dua go putra bagus bego dia sane cat poput niki sane nulungan tiang dia ampun pirang Gusti di tiang runtang talar Gusti ngamuk sayu wakti sane marikoso dagong istri pengkale di tiang kuantai de dagong putra bagus bego yat mone puniki sane mapi tulung kentan iko Gusti nang tungan patangan nih banyi kengken nih mare mau pete nih tadi Gusti nang les ngamuk di tiang gejah di tiang mapi tulang tulung adeng raos ngulang-ulang makap tulang gading nawang jangan pisir ampurayang minabipun cacau atur ringan parilaksananipun tuyakyanipun ninten simpan tadi atur punika yana wau ring tukade pirade di anak ketulung-tulung awan sagerhe di sarang ketiga nyanjat yang dumade yukti sampun kegebek punika keparikoso guys sangkani pas pecanda sang yang bang presiden yang mapi tulung tuankan rikale pacang wonten budal malih ajrih doaning sane marikoso dereng canten ngemasen kejar awan di sang ketiga ngiring mriki mungkin doaning sampun rahajang rahring kunyan juga yang pacang langsung mangkin duman jero mangku itu nak mangkin duman jero sampunan sapunika kan jajerone patut nang idih belih kapin iya ngidih belih kapin jerone api mau jadian kok tiang tua bas mesekanan ti anak tiange tulungin jerone jani tiang lantas bedih kapin jerone kan enggak tiang kan sambang pun kemarin men ya dados yang terakhir jerone uli dijo dados ayo nawang di tiang gitu tiang saking toh yakin nomornya di tiang beriki di tiang habis saking bintang tamu ini saja uli bintang danu yakin Dian saja uli bintang danu dia nak lah nyamo di bintang danu siro semua dua ini drika walau ya lacuran sebuah maluan dia mati kapin dia sirop sawang itu si ngurah hoko kuning di tiang pisakan di tiangnya dani rumah di tiangnya doan dani ini kekuatan dani di waktu sampun sedo alor terus di tiang harus sampun sedo sami sampun kandan awarahum almarhum men dani wedan putra sawiji putra dani ini mau keselengan dani di murah putra sane wedan ngiring di tiang di putra dani ini dong pianak nih beliau kon ini dong boy ya pianak tadi sing dawang Inten dani Gusti Ngurah Ogo sane medue Ogo nih ini tadi pun menguasai kaksa ngiring jening inggih sari yang Pancinawang apa mawinan benung ngakuin ya piana ini mapan Gusti Ngurah Ogo aden ya ne kawang ki mirip Gusti Rai Kenyam beno mengampun somah to mriki merapian apa iya
Weh, hati cek komas gitu kan nanti Jik nang susah nang mai Bro. Dok kayak Gusti Ayu merabian mriki titian enten Jumah punika. Sangkal sing tawang yang merabian main. Nggih. Man dah kita nak luas jalan yang berasa tuh. Titian kadon mau buwi. Ye, mau bui. Nggih. Itu sah. Yang Apa merek sangat legang sari tadi sudah mau bui nak kengki tuh. Apa ini? yang balik bebek. Tuh, dengan kari. Aduh, Weh, kayak gitu. boleh kemudo. Buat yang hitam. Berat nih sing kena pandiang ingat. Iya, modal suwe dan merabian kanten masih molak. Wah, mau ni anu dia. Man, komang udah pada. Anten lu burung. Dere kegugui pun. Iki. Oh, segera. Kalian wonten alit kampunnya. Jik Apa ngotang itu? Kalian nonton alet mana? Dia yang nonton anda atas Gusti Ayu di sana kan? Ini penyeruan. Dia anak Bajang lu. Hah? Bajang, Bajang sekan. yuk pacaran yuk. Pacaran. Didiang. Mau ajak ke merantan ya malu mau yang Oh, kentan, ini bang yang didiang. Yang bubuh ada, kamu bubuh. Sedap beli ada dos, sedap. Saya layang pasar. Oh lah ya, yang kedua main. Yang kuan penyebut nasi di kuarakan. Oh, ini. mau yo ajak mau Nggih, yang nah Bisang-bisang ke ngawak-ngawak itu. ning ben dia doro sang aji jak ngideh leh yo aji kapen cening to Ini sampun lintang bengayang dan sanang walaupun ini kepanjangan. yan to nih aku mawinan aji kingang biasa tepuk ten jelemone nak itu ajing lah kena tu kenyam cening itu tulio tu ajen cening tu bakat ingat ngaji Dia masih makasiap nih. Yang sikit lak kakang yang cumuh nih masih bimo. ning nih cening liwate mai cara rose dunia ya aji sing nu biang sing nu nak mulo nyelap mulih main jo ketemu kape naji Sapuniki sapeningal dane nak kelingsir dados iri kering bintang danu gegina di tiang serahina gumanti wantah memancing sak puniki langgan keras pamukul cilu minat sampun sangkaning tita puniki citiang je nemenin ngelintang kantos meriki memancing karo ning ini wastu kecunduk ada sawu sarang den jenenge ya irire sayurire Sang cening tak ada nih. nang uyong tuningan ning yen prate lantas adonak nawang nuk jenenge kanthi main temo rumasak Kang Haji sing lama pas adosan memen jeneng hidup ini aji ngangon somah yen prate adonak ngep mirip ngelah memen jeneng tongos nah yen dah didik aji jeken lanjut ini bareng cuma di Kundo Negara apa ya ada lantu pegaran bareng ken jeneng iki inian dia mungwing pakayunan dru ini kebawasan dru ini patut pisan wonten tepangan mangkin ijen demun ditang kalah bos mangne boleh mebilangan sarangipun para kanwene gangsal miwahipun apel doning sasaipun nangan ditang rahmat pangan mangkin ye dang donge man ya Dan mata. kayu nak kelingsir tiang sing benicana ngumaro desa kemamai pangjak nye kone dini men paman kengken lantas hitungane Suwe Driki. yan maklo kengken Mipal. Mungkin. Buku tabung di tiang nih. Udang lah buku tabungan. Nenam. nenam Nih. aku do misine besek-besek tuh
Iya ampun mau tarik bis nyonya. Bukunnya kalau bangsa dan Sap yang. men kengke. Nggih. Nggih yang ngiring. Nah, pangke itu marah yo nya. Nah itu si Lurah. Buka pengerau saji nih. Nak bina sih buka perkenahan dia ngadi. Tapi tuh yang dini nak murah masih ngelahan. Saya murah lakar kamu mulai ke bintang danu. Aji sing ngelah. Biang masih ne patut ojo sing ada. Nah sedang mau saja nyak ketuluk ini. Dan jadi ini bareng-bareng aja biang. Ini sekewangan sampun iki. Dua itu yang sarang makwe. Dados banget jadi nyungkan. Nah, kemudian terus yang Kurang Nas. Ini ngelak rumah dini tuh. Iya macam semua. Telepon hari ini wak urusan tuh kengken. Ini koyo cara nak jenis. Nak disamat-samat. Ada yang ngerimet gini. Meh. Ci, Apa Ci apa? yang milu Ci. Hah? Wih, di kemara Gusti cak persis cara datuk maringe. Ya si Tinur bayar. Ya, apa? Cenang apel tuh. Yang Nak cengiring alu dini, nak nik na beno kang ajang malu. Sekarang aja ini. Ih, boring ngoyong dicucak bengkong. Jeledu. Ada, oh. Paman cek setatang ulo-ulo tiang jejak. Aman setatang ulo tiang ke atas. jangan Ya. Murah. Ada sih yang mau beli nih. Dados. Menawi ke beli ke bintang lesu pisang. Nek mangkin ngiring aja ngiring. Nggih. Wonten yang parisolah para kandu ini pun kangsa ringyan apel kali wau sampun yen punika anggen selring kayen mengah duka ares kegaduh nipun mata sapunika. Ten sanah nika pacang bosen. Dap. Ayo aneh. Hei, yang iwo. Yang ngono sih. Sen, yang Tengenken. Siap. Rauh Joko Dewo mangkin meriki kalau ngelebokin. Ban rumah so teken lengane mangkin sampun gede. Rumah so mangkin itu super uyon. Hah? Dan awak gitu. Yang main kadang wong beli jol-jol yang kebunuh ingkang kalau ngaleh wong kebenang di jalan tebo yang Botawang. tan makin Ulian madok natone lakar. Bo madok senopati. yang gitu sekena yang ipun yang wanti-wanti neng
Ini ngelawa tunggal iwaria bara kat idewo nyen ngisi gumi ngateng wan idewo yang mesian ngajak wo yang mesian Tanwen kan awak tanwen kan mana hati tiang. Duk tiang iwang rien ke sampun eling ngor awak. Sampun eling no. Niki ke Kordewo gumanti dan pacang mau pekayun ngelepokin si Kian wo. Siang Wentan Gusti sampun ponakang dicokor-cokor bakat jantusing. Man kayun Kordewo nang udiang dumen raup mriki. Cek matur becik-becik jang nikang becik-becik. Wow. Yang kang ide guna wo. Yang kang nganten. Ngarsa yang guno. Oh. Bakat sing ben wong tanang guno. Wolakar luas jani kemu kalah serang lu kemar. Kadung wo meragateng semayo teken kanten wo di ditu. Yolas bang yang guna wo yang dot kena bajang begitu yang di tukade yang mesiat kadan wo begitu yo jog para pakso yo jog ada na melanin wo di cengah yang wo diolas wo bang yang guna wo diolas saja dagingin kayun. Lakar ngudiang cokori dewo ngeroh rabi ngangen guno. Tulis tangane kelarang gunan ragone magyang. Tan wenten utama wong nika kadang kentan nang raosa. Yakti. Ne rungkau karyone ambil. Sing dadi ngale somah nganggo guna tulis limone anggo. Tanda dos. Men wong ngudem lajang lia. Udah ada pengliang. Hah? Udah ada pengliang. Tulis limo ge janggo. Pangdokan di Metundung ulipurin yaji. Saja ya cangket wange. Nges mungkin sampun api. Yang Sepok saking Kordewo. Jadine syarat Kordewo ngrereh. Syaratan kadang manyanya kudanya pernah namanya guna. Kadang saya pipes yang abo pipes jani na gepes. Sampun Riki nyam. nyana nanyut jinahan yan. Naur dulu. Sira jaga kekenane guno. Ayu Rires. Hah? Ayu Rires pamanjaya sakti. Iya Rires. Ponakan wodo. Sing nang luar medap. Mungkin sudah becek. Ayu Rires ponakan wo diang ponakan wo sing cocok wo. Aduh semeton mangat yang malih atap nih mungkin dados Jago iki. napi. Cokor Dewo ngasangipun Yayu Rires. Celemotan wenten nang ditelonipun nen. Yaninar gamayang wo kekengken. Kadi bantengan yang wo. Ipun nu godel. Alar Cokor Dewo kantun rasa godel yang manah-manahin wo. Pepikayun lantas. Rago pajang merabotang anggo. Waluyo angin metekap. Oh. Cina pajang nyemah ngerang. Tan uning ringi daidu punokang blakaro. Sagat jak punokang dalam cepuringo bangkan kentan. Oh. Eken menjani wo. Mungkin ini yang pincang pemargi na becik. Mana presida kayu nido na pemargi puniki. Hah? Caro wentan. Eken wo. Melajah Cokor Dewo dumun nganten. Napi karyone tan peguru ke bawah utama apa gede iki cina. Dan wentan kursus nganten. Ada sekolah nganten. Sejabaning wo ning ring nika Sekolah nika pepelajaran singit. Oh. Dijadel. Yan karyo tanpa guru. Oh. Tan becik ke bawah sering jagate. Oh. Mencak anake patut ngajak rerah guru. Oh. Metatroke. Napi malih pacang mupujangkepan. Dan raris. Pacang wenten baos guru. Napi keluninging sejabung angin kau. Pacang sesanoe. Men dijo yang melajau. Ori yang wo, ori yang wo. Jauh pun iki kinten genah melajah niki. Aduh. Apa di ngaji? Ya, Apa di ngaji? ciplak-ciplak enten dengar sudah. Nah, napi nih kak?
Bocahnya kon. Hah? Masa tadi nak ngajak Mimi? Titiang sampun pasti keuning. Ipun Kodewo sani pinih alit so. Tukaden Kenang yang kene. nggih. Tadi Mi. Tadi. Sami. Sinten sapuniki ciro nyenah dosang tanah dosang. Wantah Kodewo melingih ring puri. Hah? Wanten keni antuk Joko Dewo ngemargiang atur titiang ni gunung kenten. Nggih. Serak lumari ni Kordewo makcau masak. Napi jo arto daging arto berano cek kacau. Kelau. Nggih. Makin kaden sapuniki ngererah banyak. Nggih. Yenten kantong daging. Nabi kelangin mang banyak kenyak ipun pak ikun. Saja kalau kini nyak yang nuteng Rasul ben bidan kalau bayang man ngajak ibu yang bang yang dulu nah Lengis wo di pelangkir ngane-ngane hamil. Aku udah pacang rara disampuni apal. Satak rara rapi. tuh lelimo gen Elah. Nengon le. yang gitu yang kal kepuri lu no nah ingat gua nah Arisa. Datang. Nggih. Bagian. Pamit Mekar jujur semua dua donek cing. Pantauan. Yen kemulan kae. Dojo kemu ke Wardio Puro. Lakar ngugang Wardio Puro nih. Pula suli Jumat pragat ban gae nyemak. Kualo. Apa sik dani? Yen sing si do wok Wardio Puro nih. Lak ki dewek, lak. Tiosan pisan Gusti Ayu sane mangkin penganggene tios kelintang jegek pisan sane mangkin Gusti Ayu menawi teh kelintang senang pisan sane mangkin nggih. Bi, Tiang sing sanang. Bibi sangat bakal ngaju muku dan tiang. Jele melah tiang, nyen ora bakal orang ngelah. Masih tua huku dan bibine. Inggih patut Gusti Ayu. Mangkin dumun. Men kengken ini siwale patran rakan Gusti Ayu punika sampun mangda nenten ditiang kebaos ngelam papet nak titiang ngician mangda ane ngatur Gusti Ayu sampun. Subo Bi, Subo bakat baca tiang suratnya beli murah. Sakiwalo. Iken beli. Jak pragat ini kan kene benah bah. Jak ngaduk satak ngganeng di tiang nak ngiring yang dane Gusti Ayu beli udah mai. Gula di jejang. Ye. Beli udiang ngalek gula. Kopi. Terus semangan kadang sebagai anak kopi. Kopi semangan jelek sando. Jelek kengken. Awas yang nawang teori ngai kopi ya. Man kengken pangyak luung pangyak jalan kopi kengken. Masa kita ngaduk ang kopi? Sesayi oren. Kengken. Dan kita ngaduk ang kopi. Sino gen kene ngaduk ang. Nak mula kita nak ngaduk ang kopi kengken cara beli ya. Rubah cara. Aman kengken pangyak jalan. Sino nengel. Cangkiran kene ngaduk ang. Oke. Jan. Oh jan yang gitu. Nak jani kalau jumun yang dia ngaduk beli kopi ke tiang ngaduk pangjan. Tenan. Terus Ayu, tiang pamit bos-bos pacang hari angkarakan duene. Ledangin. Sakewala dah mekelon habina. Inge, malih bos malih di tiang tangkir beri Kamu suah. Nget yang tan mekelo. Jadi sesukat adanya beli murah dini. Ada hanya bakal ajak setato bakal metimbang mirasa. Sakewala. Jadi bilang semua beli murah setato bakal anggap ingat. Sebilang peteng setato bakat dia. Mudah toko ne bakat tangan pesan. Pemekasannya jani kati sumber tengai. Konin masih beli murah ada teko. Paling melah sambilan nyantos beli murah dini dogen subo bakal sambilan ngerisekan ketamanannya dini. Dah hatin sub semua
supados sekadi nembe mangkin Yukti titip ngemangguhin sekar puniki Yukti sekadi panebawan beli ngurah tunggu tuh masih konen beli ngurah ada teke kanti subekannya ngantosan dini tititian ring sepengerauhan blingura tios ring punika kasepan yuk tititian ngaturan panyombramu riangan blingura sinampuran tiang blingura nggih kemudian dari jeks mesedan nengsan kasep ngaturung penyombramu kaden yunyi nak kebeli Pangeran Bagus Bego nenten jasa punika doning titiang medewek cerekan dan sanang becek titiang patut nyangre sepengerauhan blingura keraman ing ragam semeton cek biasa kan yang bersangat benayu lakar nyung nak kebeli ngewangi yang nak kebeli likat untuk beli cenawanan nah iya namondol landas pas pecan dani nak kelingsir iya ji makemuah ibiang ngician beli ajengan busana jangkep pemekas unduk pepelajan neangon suluh kayang kawakas so yan mondos becana kelingsir sing rasa bat beli nampenyun patut suk semang beli pesannya nadi apa kalangon beli maya blingura kenapa kan sanang nih kepajang banget bawasan blingura sapu napi tagas bawa si Aji mantuk ringangan blingura boyot teh maka sami saya isin sane wenten riki ring karang kepatian nak beli ngurah sane nuenan saha sane wenten riki tala duen beli ngurah napi malih pacang sungsutan beli ngurah sakini dadine mekejang nih ada dini telah beli patut upama nih ada dini aku yang beli gelah beli ya sehingga ada nak lakar salah tampi tur pedekin dewek beli nih wenten minap ngurah iyan subek itu paunukane sing sebelantang benakar beli ngeraos percuma yang tukang beli pang sebajak punggal untuk kalian beli ngurah indah yang alon-alon ngurah do nak ben ngisi-ngisi nyap teko landasnya pedes salah tampi itu ayan nyak ya metalang kado ngabo arit ngabo madik ngabo kelewang kekudiangin nikah kan wawu minab ye ini dong saja aleh ayan nyak ya nengil kadong jak ngapas ngawak kapak dong subo ngawak landas mati sing lah unuk nah kadang kejang nasi ce nyaku panglima pang selamat rahayu ini mudiang udah panggung pelarianan blingura mana tiang sane wawu mina banti yang pedeh kan gagelan blingura oke ini dong dari jak bangisan ayo beli rawas yung lah gagelan yang munnya awak lacur lian numpuh sing lah gogisian nak nekat sing kemerorambangan beline napi ne yukti sapunika blingura yu sing percaya beli bani mas sumpah dijamir pada pura pelenteng atau pangcengkar beli sing lah do na angono pangus cara sengkok si dakepin yu jeneng ngelah beli orang yu ne mangke tiang balekan blingura Riki ring karang kepatiang nenten-nenten sapo siro mansane pacang ngedagan blingura ayan dini nyen nawang beli sing nak maro-maro nah ini sing beli nawang selain kaya engkau dini yukti nenten-nenten blingura seken yukti yu sing ngelah nenten beli durung durasan
yan tua saja gitu. Ini mula ulah yang beli. Dadi nih ayu gumanti ajak beli ngaduhin sakit beli nih. Nak takang buat kelacuran Jumah di Bintang Danu. Yubani Beli ngurah. Kantos melet sampun tiang matur yangan beli ngurah. Dan sanang nika pacang banget dan beli ngurah. Wentene beli ngurah diki barang-barang ngajak tiang. Tiang sing jeng ulat tiang ane madan atau berana beli ngurah. Pemekas nih. Ane gumanti tunas tiang. Tuah kayon beli ngurah. Ane sumakan rumakan. Resna teken uko dan tiang beli ngurah. Yan pono kanto. Ayo sing sanang sang saya win. Ida sang yang surya maka saksen jagat. Kumada ida nyaksiang. Akengken semayan beli nih. Beli senjata talonnya nih. Mirip kuning di tengah, putih di sisi. Nak sing itu. Akengken rawas beli nih. Ake tu isen kena beli nakeng rawas. Tiang talar sapuni ke beli ngurah. Tumadak. Mangdana kayang seterusnya. Tiang sida sarang-sarang angan beli ngurah. Saja gitu yuk. Ini nggak ada kuning nasib ya. Kan sandang becek. Beli murah megalang-galangan. Matur mantuk kiaji pengkale biang. Punapi beli murah. Kayon ye. Tadi ini pang beli jani matur. Mau terang-terangkin di aji gitu. Ini. Beli kayon. Beli bani mungkin yang sing awak muani makanjet. Kalau kini. Ini. Yuk pang saja-sajanya nah. Pang sing cara menjalan di iya nargamang beli. Mirip bidaknya ayu nama nak beli. Di subana dalam ada sayung lepan. Mungkin sakit kena beli lagi. Dan sanang beli ngurah sumanio. Ngirik sarang-sarang. Bani. Inge. Jangan. Ngirik. Dados malih mereka ngiring nak gelesan beli ngurah. Nang toleh tuh. Bedur kan pemasuluh marah. Napi malih. Tuh cingak tuh. Ye, jak malu-malu sebab keles ada. Benyep pangsing cara sengak nyelimput dakilan puyung. Awak mekente kadana bedak. Dua sing lau no. Benin malu tuh. Tuh. Benin. Beli ngurah. Benin pas beli ngurah. Iya. Dong, jangan ngogok tabuan perjani beli ginjar keng. Yen tiang menin pedidi dan bisa tiang beli ngurah. Ini yang biasa nyemak kayak gitu. Mungkin sampun pelajin. Ini beli ngurah. Nah. Lagi naik. Alon-alon beli ngurah ke? Iya. Kan masih kancing kan ki? Tan wenten kancing. Kan pudiang. Celaka. Galesan nak beli ngurah. Baca kena beli ngurah. Aduh, celaka. Yang nusut pamit ji. Ya pun mak urah. Kentan mau tapi. Kentan ayu keles kok kentan. Pun titiang kengkenan nekak. Nekles do apa? Niko lenteng. Ngomong. Orang muntukin keles apa? Sabuk nih ayu keles. Titiang kengkenan nekak kang sabun niko. Nekak. Nang kenang ragona rana. Yang murah kada awak muani. Ada perah. Awak muani melajah nekak ang sabuk nak lo. Hah? Ada. Ini gen. Iwang nih kaji. Le. Inggih yang minat iwang pangat di tiang nunas pengampura ring anak aja. Itu bang sing. Tuan di tiang nentan uning ring si. Yan sing kena ban metakon. Inggih mangkin di tiang matur. Apa? Prade nekak kang sabuk punika iwang. Men? Sepatutipun sapunapi. Ngelesang sabuk nak lo pelajin dawang.
Tuh kan kau tiang ngejar ngebel penjajah tiangnya. Ya lu ngacereng sajahan sebang di keton sini. Tapi salah, sing tiang makejang ini banyak takut kan beli. Kan ke tiang ning ayahan beli ngebel maro. Gua aja rosang beli besar tuh. Ngelesang sabuk. Ini gitu kan di tutoran beli piana. Yo suka truno piana. Ini suka bajang tuh. Iya, beli. Nang kenang rago ini bedek. Tugasnya malu. Tugas rago maru pengantenan tuh. Iya aja nu udah nyenang. Beli sing kita nakonang untuk anu gitu. Anu tuh. Gino beli nakonang gitu ben kena lingsir. Maru toleh beli kan. Ayo bang manuin. Aduh. Tin ni sendura. Yang kok di orang dah. Nyak benurah kau kene tu ngajak adi ya angon aji. Oh, aji nak betul. Nyak atak urah aja aji adi ya. Aji sengadi ketua aji doanting aji di paupu dan rakan. Dan bol lantas kene pianaknya apa benanto sang beli. Sing luang geras ejak kene beli. Yang memulat saja ngelah cucu beli. Ano beli nabi. Ulat cucu tahun nena apa jak cucu ramah nena. Mana ko ban ben. Urah ini. Yang tadi deh haji kena urah. Nah tutup kan dia keresenan urah. Kapin haji, kapin memen urah pemekas ini. Nih kapin undang sih untuk kena den urah. Kan haji nak nguntung kan cara gedebak ya haji nak bisa nyorok kan pemekas urah dan ini nak itu. Pun niki nak di amun nika sampun suwecan aji reng titian saleke puniki rasa magi sane utama antar ikan aji titian minat sane pinih rungke metemah titiang padam yang sampun aji ngenikan titiang ten purun pacang tulang yang itu ngang mati ini nak urusan nganten nih man ampun ya sapunika jantos cok pokok udah titiang kan di oh, Neng sing beresep pakai neng pengrawas ajian jenengi. Ketu masih rawas beli ini. Yan majalan ya buka ketu. Nak sing idang, sing pedidiano beli ini meraga tanggai. Yan sing kebarengin bani dewo. Yan parinekan leliat. Mimi nasu beresep nih. Daya ceneng kanti ngeraosa. Ulis ledet cenengi mimi nak benawang. Wala tamangan jani dadi menget pesan. Nak buko biang nih ngehang kengken sujati kena cenengi. Di harapan ajen ceneng, belen ceneng. Itu masih dia mimi nih kengken. Nyak beli nyak. Yang bin sing 2 hari gitu ning. Ken nyak. Sampun asam biang pengkali haji tiang. Aduh, sing tadi gitu yang alaki rabi, kengken pang nikeng jadi, sing jaulian dot aji ngejak biang yang kedemen ngejak beli ini, pemakasih kan ayu, kengken ada kena ayu maka sujati lakar ngayen beli ini, sing gitu nak sing aduh. Sing karurin mulih ya jani tuh. Men kengken nih, nya, aduh. Li, Apa? yang munto yo sing bisu yang ngeraosang. Walau tetua nih kenah bantian. Yo nak subo. Fotonya. Gitu sing nya ada aneh tuh. Dijo ada berah rai. Hah? Kalau nak loh mangutang tuun ke kene. Perahnya kijo nak mangkutan lo. Nah nih yo yayu mangutang tuh melo tak meneh kyo kene lo. Kijo ada lo keto biasa ya gitu. Dah nih yang nyonorin ya bengkung. Men ya Len yang cara beli tuh nang sing untuk kijo dia kuang beli angutan di ke samping tadi kijo tadi lah kuang beli. nangotane pang meneh. Yang tuh yayu kok gitu. Nang main. Itu bisa gue punya apa pemakasnya sih ngayu.
Rey, yang punya mone apa pelantangan jadi Rey itu men semrok tuh dan dia bisa nukangin ke kene unuk nah Banten nih. Banten tuh dia nah tari ning malu Bang, tiang ket ke ngai jajel ker dewasan tiang bi. nih di satu dia malu Ke beliau. Nah. Jangan ji. Nah, hei. Ji. Ke griya ji. Oh, oke. Diang tan sarang diang ke griya. Ujang mererot wen jak liu ke griya jumanyen. Ini ji get oh. Wo. Ji ke griya. Lagi Yo. Tek nenek nak engke. lagi nunas tirta pengluka kan nggih. Nek ayu bodoh kan nas itu. Pun jak ji. Do jadi. Malih pidan malih ji. Pengaten dia tadi bodoh. Nek Oh ya apa ya orang aja bungut tuwo kok kenapa ya orang Pekaruan aja nih setato bangi. Sugro. Sanang becek rame ring jeruan. Dia lagi magreno kan nek sekol. Nang nang bonang kengke. Nak kengke Jangan. Sesile pan mau pamit ring puri kan matur ring itu Sang Prabu dijang. Tuh Gusti biotro nyangsan wah ring puri. Gusti tenan tangkil udang sase sampun puniki. Nek no sing tangkil nek aku panak. Sira puniki. Nek keponak Saking bintang tanu Gusten ditiang sampun suwe jenah riki. Ya, do podang 2 bulan. Dan murti nang udah rajang ya ring jeroan. Selamat ditiang kaula. Ih, niki sira. Niki aji niki. Apa aji? Sira niki. Ne para kang dipuri gingsir adane. Oh, Ada kang dipuri. Yang lah timpale barang aja oleh bintang danu. Oh kaula. Ih. Nah, niki wentan kadi timpal ditiang. Percis kene gobani pune. Nyet. Gusti mungkrap. len tuh. Cai kangsar. Gansar. Wis kene mau oleh bintang danu. Bo ngopi. Onen. Kan mangan mau pamit lipuri. Kan unas kopi. Kita ndonga mau deng kita. Itu naik lakon. Ngapa kopi? Ada. Tuh dini bonuna sudah ngabo kopi. Kita sok kopi sa abang nih bawa kopi. Kau dan si Kidang banci kopi. Tepat aja di jelek. Lemot Dan tapi si saya ya cia. lengah. Mangan yo. Api melebas cetek yang apa? Kopi pahit apa kopi manis? Kopi sing mesti gula. Gula nah, tuh kopi pahit ada. Ini nah kebangjang si kopi. Kalau bangjang gede balsam cengkeh deh nah. Di balsam Apa? cengkeh. Sih. Nah, kene jabate karo atur cine dunian kapin beno. Nah, ini malu. Nek aku beno ngitungan ne panak-panak malu kedua nih. Kan Gusti Ayu kajang kapan? Aduh. Teng becek kau. Dijang manto. Kudu. Bat kuat. Badah. Gede vital bakso di tiang. Iki padam mendanang naso pepel. Nah, mau ke perantanan. Mami. Sampingnya gelar. Yang kewajinya neng yang subuh kok kene banyak pekuran anak do mulu alih haji pinan mati haji apa haji kesugian kemase jo ada haji ne kapin nyamu berayo ne inggih nana nemonto haji nak kerto buyan malu nang hitungan apa aman apa nilurin kamen kata beliau ne neng malu dini Inggih, ya adi ne Terus masih gitu. Inggih terus. Abang Waluna neng dininya nih. Terus. Amai. Hah? Nih. Punapi aku beli murah. Sing bisa ngomong apa tuh? Ini. Punapi wawu beli murah. Diang. Jajah pisan manah tiang. Adi dah merasa jajah. Ini. Ajen bendane ngerupakeun jajah apapun beli awak uling sampingan. Sing jak amak ngejar beli sekan nih. Aya apa kejemak. Iwang nikah ji. Peleh pen nyangat-nyangat pe. Aduh jak kasiet pula. Kadean ngudiang. Ye tata aku.
sing konen kakang ngeleseng sapu. Nek mangken kantor ngajar nggih. Tonton biasa. Kan wantah niki sane gumanti ulat ya. Jadi Ya tuh Karman beli sarang dia. oh nggih, yan tuh dadi iraga bajang runa putru demen. Nak kelingser setinut setuju. Patut Mudian dengar. Sane mangken ngiring nak metaki-taki ngiring kejeruan dumun. Napi patutnya jagi paca ngambil karyane di koreng jeruan. ngiring. Ngiring dengar.